Kidam tangbo signifying ko da hiniarni ani kang sampor phai troxy rajitim apor malom Diphu police station ke parlo Dewan Bastia long Raikom sai khiatum joy pen birta ke long pen Muhammad Kobir ke boha ke do ahemalong kiri tarli basai ding ponsi gram truck ra tokbor sirkep truck hon thememe heroin drugs kinepon long Rakiamar kichu araki kilot ason thotsi abe haklem banga tumta joy ke pen tangka kilong awar sai pumathasi Raikom sai khiatum untik nep ingnang tame ki jora sai bang ington ponpedet pen jingnang thule thot asonsi mande Lasonsi kidam tang wo signify ingkora hiniarni arnikang sampor phai troxy ra chitim apor malom Diphu police station OC JS Khodung officers lapen PS staff kido anatum birta kilong ateng pen adimaklong antale damsi khiri ka khuruga sai deng pondo Bangso hot home ho duma thongku balong ke patu joy a heroin drugs Raikom sai khiatum pen long pondo lapen kaddu kave gram truck ra tokbot circuit truck an a heroin chepari deng pondong do Bangso sai long kachera block bange thomatum Muhammad Kobir Hussein Artanikan Thongke Ratli Kalitang Abdul Latif Asopo Horelal Bostia Sor Muhammad Matiful Ali Artanikan Inkorahini Abdul Ali Asopo Matipung Rongmirdan Asor Lapen Rajesh Kumar Barman Artanikan Hokebra Kithom Kalitang Ranjit Kumar Barman Asopo Dewan Bastia Sorposi Pangthek Pon Lapen la bange thomatumari dengpen tangka kereng silka Surikre truck sila Pharo truck lapen mobile phone setami humpli tami long pondo Lapen labang thomatuma phan Diphu police station along GDE number 451 dated 21/06/2023 alam hoy pabon ponsi hemkang sam beng pon cheklo News report long sada inki karbing long line